Fiadíh an duine go dtí mar tá sé bhilig támuid ag ngéint agus fecar an fáragnú sin fáilte go dtí an céad stad eile ag ngéint so bé muid ag táisteil timpeall na háite an seo agus rudí go leor acáil mar thula mé támuid ag súil go mór leis ach tá sé iontáte tá le friggin níime cinse ach 22 degrees cem 22 níime cinse fiche is a dó ach tá mé ag súil go mór leis a bheith ag siúil timpeall na háite an seo tá sé iontáte. Woo! Here we go, our island. Támuid ag an Belfry fecar sin agus tá ticeid agam ar tá ticeid agin so ar island támuid istí an Belfry fecar an Rourke seo as an Inniug. An shot is far, oh yeah. Tá mé suas an túr inis feic ar an Rourke sin. Ní aglórm though? Ní aglórm, well tá aglórm riven ard. Tá gra ach níl aglórm feic ar an Rourke sin. Sin an ard aglas. Sílam, ní mé cinse ach bé muid go bhí an ard aglas níos déanaí agus tá teasán. Oh. Freaked out yet, no? No, tá mé calcular. Tá ard aglas eile an seo chumáid feic ar an sin. Agus é, tá Caisleán. Tá Caisleán in sa chathair seo chumáid so bé muid ag an Caisleán an marach beidir seans go mé muid ag an Caisleán inniu. Ní mé cinse mar meallar an ticeid ach seans. Tá seans an. Fuairmuid an lift suas an túr agus inis caithimmuid an staire úsáid inis sa fecar seo. Oh, Jesus. Yeah, one-way system atá an. Oh my gosh. Right? Seo then? Yes. Hey, let's go. Bhí sé ar dói ar fad agus inis an Ard Aglas. Is that a cathedral? I believe so. Sé galanta ar fad is fiú éis an Ard Aglas in San Arab is fiú iad hatchin sé go mór linn. Both enjoyed it. Yeah, we did. Yeah. In my world here, hatchin sé an Ard Aglas and Shaw lum níos far na an Ard Aglas in Bruges. Prefer this one over the one in Bruges? I don't know. They're both nice in their own way. Is Bralum and Steel The more gothic is nice. Yeah, oh, just our dói, our fad. Yeah. Agus fecar an Rourke as an fáragnú seo. Just galanta. Just tá mé an rá le Belgium. Ceann na tíortha is fearlam in San Arab
just na roircanna na rudí a dheanú just na daoine agus just ahanrad just is bralam an áit seo agus inis bé muid go where we're going? We can try the other cathedral. Ardagh Lashella. So yeah, tá muid go chun an Ardagh Lashella. So yeah, big Elin. In Carcalore, yeah. It was alright. Like, it was alright. It wasn't as good as the last one. Neil Roche. Tá sé siar náisce mar sin Jana is fiú ach níl sé chójas mar an Ardagh Lashella. Fecar an cuma ar an Ardagh Taobh Amuigh. Gallant ar fad, so is fiú a bheith Taobh Amuigh than Ardagh Lash. It's worth being outside of it. Yeah, it's much nicer actually, I think, on the outside than it is on the inside. Tá cuma tá galanta ar an Ardagh Lash sin. Inis tá acras an dónorden a ríis, so mar sin bhhailin waffle a ríis. Waffles again? Or fries. Waffle, frites, yeah. Or frites. Skillogi waffles, no loan. So yeah, ar island a ríis. Yes. Tá canal eile ingén fecar seo. Dogreite. Dogreite. Tá an áit seo dú le daoine slú go mór an seo. Tá sé iontaite inniu agus tá daoine oiga ag ól in aice leis an áhain, so in aice leis an canal, so well, cin dóthar. Ní ró waffles agaí in áit sin whey burgers agaí. Is bra leithí burgers agus is bra long burgers. Tá muid ag Caisleán Grabenstein inis, Becker an cuma atá Caisleán sin, tá mód. Tá sé in aice leis an áhain. Tá sé chomhór, chomhstarúil chun mhaith. Tá sé gallant ar fad, Becker sin, Tessa. What do you think? Amazing. Cead captain tú? So cool. Dogreite? Dogreite? Bé muid a gáil isteach amárach ach chuimig siú go mór a gáil isteach an Caisleán sin. Tá sé dú le daoine ag an áit seo. Nuair a bhí muid marúis, bhí sé dú le daoine chumáid ach ní raibh sé cho donna mar seo, you know, just daoine in aithnáit, you know. So get the bug ag ar isteach ormsa ach, you know, it is what it is. Tá an áit seo go hálan ar fad, tá sé galanta, like feck, get the bug, get the park is dótha. Like size park and seo agus just tá ceol, tá daoine ag ól, just friggin' class. Tá an crack ar dói in Ghent. Right, leis an éireann rá, like, cédé seo. You know, like, cédé seo, like, tá sé ionta gríthe an seo in Ghent, like, cho deafriúla na Bruges, tá an vibes an seo, cho deafriúla fásta, tá daoine galore an aithnáit, like, níl muid ábalta frickin' siúil, you know, so get the bug ag ar isteach oran ach inis bhhailin deach aáil tá tart oran, so
Brackenwood. Tá tuirse an dóin orrin inis agus like tá muid ag fanacht tíobh an muí den chathair mar sin caithímuid siúil arás agus leis sin seas an seo like be sé ionteach deachar siúil arás chun an Austin so níl muid ag súil go mór leis. Now tá muid ag críicnú ar lá in St Jack Tavernier le cúpla deach agin, tacarún agin. Bé muid ag go Gravenstein amárach, so yeah, tá ag súil go mór leis agus just tá ag sásta bhé me hí le beer agam just ag ligint musky. Yeah. She understands. Taking she Gaelic like my galore. Just everything she answers is just hilarious. That's grammar. Even if you're not sure what anybody's saying, the best thing to do is just smile and nod, and I would say about 80% of the time you're right. Yeah. Just smile and nod. Thank you, Artaki. But wait a minute, Fosta, can you a eek the carta in Ahanach, like Neil to about the Arigadu such. So can you carta such, like a hammer fad. For me Arigadu on African Freestogus, you know, we make Gary Arigadu such, I thought to go Ghent, you know, toward the carta that. Agus mar sin Hawaii agus bemuid arás amárach, so sláinte. Sláinte. Oh, I like that. Oh, is maith am sin. Imagine why hardja Archer and Amshire and you La Braton and you August Tasha Scamala so Thomas Son of Sasta ni she and you yeah it's not hot today so no, it's actually mild today. It's quite nice. Yeah, Thomas Son of Sasta fishing August in you Bemage go G and Gravestein Kaishlan Gravestein so yes. Yes. Sketchamini Oran Bella Inta Agin in you. So yes. Our island. Tá sé bhád níos fuairla in Caisleán seo. Agus be muid ag éisteacht le seo. Oh, tá mé gáil I tro míceart. Seo céad Chintan in Ghent. Cratcha. Ar Warren Caisleán inis agus tá rách gihintach Archer sin tá tesan agus feicir an brat yeah oh yeah bhhaid am go hart an sin tá sé gihintach ar fad Gaharia seo an audio guide is audio guide Gramore so tá sé ionta Gramore like comedy anhhaid ar fad tá go leor rudí a call ó Warren Caisleán get the bug níos mó dheanú an seo
mé ag siúil agus tháinig mé ar an rarc seo, so arcar seo. Absolutely the chráite ar fad. Tá geargin on. I was not expecting this. Look at Tá antas orm. Tá antas an dóin orm, just bhí muid ag siúil agus an sin seo. An leithras. Tá sé seo go súil leis an Game of Thrones, nach bhfuil? It's cool. Very cool. Oh, it's brala me sin. Sin an rarc is far in sa Chaislan. Sean Rarc is farlam in sa Chaislan go dtí seo. Oh. Sin is é sin class. He said it's all right. Oops, the wrong word. Very good. Dúirt me. Sin Sin class agus dúirt sí Circular. Oh, it's brala me sin. Tahi den ska a bhí an in sa Chaislan sin is fiú go mór, just háitin sé go mór linn, didn't it? Ina dhí an Chaislan fuairmuid bia in sa bhíolan an sin in teach gent sin an taine matar agus fuairmuid scáins, right? Agus just híl mé gur basic scáin ach no, bhí sé an scáin is far in my heel riú. Like, yeah. Bhí torthaí galore ar an plata seo agus ar an scáin seo agus like uachtar chomai agus just fucking hell. Oh, tá sé blasta. It's tasty. Bhí sé blasta ar fad and rud is far a dtí me in my heel riú. Oh my yeah, just fight and scáin in teach gent, just fucking blasta ar fad and rud is far in gent. Tá sé a bhád níos far ná an Chaislan. No money joking. Ní mé acu magu ach is fiú Tháinig mé ar an bhain seo agus tá sé ag éisteacht le túl. Fair play tí. Tá muid ag St. Babos Abbey inis. Tá sé cosúil leis an abbeys in Éireann ach tá sé an seo fós. Arcar sin bé muid ag gol isteach an tuair sin agus chomáile sin tá cúpla rudí eile a dheanú agus tá geargin an seo fásta. Tá Sean chuma ar an abbey seo agus arcar seo. So it says here, St. Babos Abbey was once one of the most powerful monasteries in the region. Okay, aber in Gaelic inis? What? I said in Irish now. Oh, I don't know how to say that in Irish. Tá náid seo go hálín. Tá Tessa ag lew, ag fólam. Tá mé ag siúil. Is mailam a bheith ag siúil, just timpeall na háte ag arcar rudí. Ein tá mai. Is brala mé. Agus tá sé seo, tíb muid in chathair. Get a bug tíb muid in chathair ar an tíb eile den chathair in aice leis an canal an seo. Tá sé cúnas, quiet. Má tá tuirse ort ag siúil agus daoine in aithnáit, tá an seo, tá sé aonanta cúnas. Tá sibhnas orm,
anseo is maith me. Honey siad a daisce in sa seomra seo agus like arcar an seomra like tá sé an seo fós arcar an seomra seo ar na fuinneoga like Jesus ar dói ar fad a rééis just ahan rud I gent ar dói agus inis síos an staire lumsa staire galore gachach staire galore seo é an Lorlan arcar an áit seo mar sin bhí staire an seo agus bhí na daoine ina galú suas an staire an seo níl staire an seo an seo bhí staire an seo ach just yeah so an dóir sin in sa seomra sin bhí na daoine ina galú seo é an rud is fearr lom I Ngent go dtí seo. Bhí mé ag baint soltas a an rud eile agus háitín an caisleán go mór lom ach seo arcar an ráirc sin arcar an bhála sin ó má dhia is é seo an rud is fearr I Ngent. Níomh bavó abe tar an seo má tá am agat in Ngent tar an seo galanta arc ar an Gian tá sé chó sean Sean Siomra atá so táid genta inis ach caithfidh mé rá is é seo an rud is fearr a dhéanamh I Ngent I mór híon. What do you think? Best thing in Ngent? This and the castle. Yeah. Both are very, very good. Yeah, so idir seo and agus an Caisleán is maithlam iad ach Barlam seo. Yeah, Barlam é seo. Caithfidh mé rá just an seomra sin, just friggin' hell. An seomra is fearr in Ngent. We're also very easily impressed. Yes. Áte go sráid go fidi. Bralam na dahanna ar na ballaí seo, arcar an seo. Is maithlam é sin, an ceann sin, Mewtwo, class. Is maithlam an sráid seo. Tá sé jazz nach bhfuil? Yeah, there's some really cool ones. Yeah. And it's so colourful, I just love all the colours. Yeah, tá sé chó dahanna. Is rud nu amsir a dhéanamh ach is dótha is ceathair níos aige é Ngent. Tá sé chóide fuair na nné. Tá sé a bhád níos fearr. Ceir go leor sin é de Ngent, tá muid genta inis agus
Yeah, is cethar iontacha, is cethar galanta, is cethar grítha chomh maith agus hatchin sé go mórlam just rudí golóir dheanú bhí rudí golóir eáil so marialler sin like is cethar dinska má tá tú in Belgium John Bruges, John Ghent agus anis an marach be muid go Brussels tíhí me sibh ag an céad stad eile so slán.